Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ithinta umseleku ke laphana wengane zakwethu. Umseleku uNdlunkulu ke laphana wengane zakwethu uvuke inje ebovu laphana emva kokuthi abone isithombe sakaBebsi benomseleku beshuthile laphana wengane zakwethu. Lapho khona achazile umseleku ukuthi isithombe sidala ke laphana wengane zakwethu. uNdlunkulu uyayikhulumela ke laphana ukuthi yindaba kube nengoma ethi yinja umseleku bese kuvela nesithombe laphana amenoBebs. Kusho ukuthi uMampitsha wayebonile ukuthi uzothi mayefa esale engene uBebs. Ngalokho khuluma khulu sizokudedelela iclip uze ukuthi beyithini uNdlunkulu kamseleku ke laphana wengane zakwethu. Mama uzofana nawe ngalezi ngwane zalabantu. Lesithombe ngasishutha noBebs. Wabethe uthe uMampitsha uyinja umseleku. Yeah. Okay, ba right kamnandi. Kanti membonisa ube bengazi ukuthi uthi uyinja ngoba wena uthatha uBebs. Cha mama. Lesithombe ngasishutha 3-4 years back noBebs. Manje labantu abafuna ngathi sebethi balandela isithombe badawa ngempela.